Runmawi TV clear to te chibai vek ule Vanlalchhuangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasa in chanchin langsar zwalte December ni thumsang ni somni panga alai autonomous district council LADC in Lalthanpuii lo tura ZPM candidate tu te chuvo in khan ZPM president Lalthanpuii apwang Dampabial by election sunimin khan tluang takazo fel ni in polling party tepoin nizan khan mamit an thleng kim le to India Prime Minister Narendra Modi itsuan voin khan Delhiya LNJP Hospitala Redford bompua ka changa dam chuak te akom Russia Foreign Ministry itsuan Turkey Ukraine nena remna thuthlung siam tura in biak na neile tura anin be thua soe Tuna chanchin kim changsokin December ni thumsang ni somni panga alai autonomous district council LADC in Lalthanpuii lo tura ZPM candidate tu te chuvo in khan ZPM president Lalthanpuii apwang Member of District Council MDC Bial somnile panga omna LADC in Lalthanpuii hian state ro realize ZPM party chuan Bial tin anchu kim don ani LADC in thana ZPM candidate turte Sangau East hian ke niam sang vela apa min kilchema Sangau South ke parchiawa Pahing ke Jalkama Sangau West ke Sekuma Pahing ke Yoguma Cerrala di Lalthanpuii Pahing Rumbunga Rumang Hlutea candidate Ming Si Laldian Zela Pahing upa si Rumbunga Lungker Sata ke Lalthanpuii Pahing ke Bon Sema Vambuka di Zakuma Pahing di Jalbunga XMTC Walpui Westa Visa Thama Pahing Villaloma Walpui East candidate Dr. K. Lalthanpuii Pahing ke Vanlalchhuangi Longkai Bazara Reverend T.H. Vanlalchhuangi Pahing Jalpunga Longkai Vempuya candidate Lalthanpuii Pahing H.C. Munchunga Longkai San Maria candidate F. Lalluya Pahing F. Thamluaya Council Venga candidate Lallu Rachinsa Pahing Lalchunga Longkai College Ven candidate Juven C. Shanzwala Pahing Zamwakale Longkai Chia candidate T. Lalengwana Pahing T. Nechunga Longkai AOC LR Indian Chinsa Pahing C. Hauhnar Paithara ke Zozam Diana Pahing ke Rochunga Dilka Sauta candidate F. Lalnungwala Pahing F. Ngulkuma Chonghepia candidate S. Nundian Sanga Pahing Ramkipala Sakailuya candidate Subimal Chakma Pahing Adil Bikas Chakma M. Konpuya candidate Peter Lalthanpuii Pahing H.C. Sankipa Bungkang Sauta ke Lalramzala Pahing ke Zaku Sekula Lalthanpuii Apeto Pahing upa hanirai Pitum Nara
candidate NT Lalmuan Suala Pahing N Rolkuma Vanlalmawii candidate R Remremi Pahing R Lalthanpuii Khataka ZPM official candidate Ralte Saka Kanpuan ni ZPM President Pulalian Sota Chuan candidate Thang Turin Amuna Omte Achangin Mi Pariat Omna Search Committee Andin Ti Soyin Kumin Kumti Rajangin candidate Tatana Chatur Uluktaka Zirin Ngai Tuana An Lo Seng To Ni Ina Soya Nomination Committee in Uluktaka An Ngai Tuan Nuwa Secret Ballot Mangin An candidate Turtetsu An Thangta Ni Ina Soybok Dampabial by-election Sudimin Khan Tluang Takazo Fel Ni In Polling party Tepo in Nisan Khan Mamid An Thleng Kim De Toa Dampabial by-election A Hian Vote La Zongzong Sa Somriat Le Pathum Point Bial Pasari Ni In Kumsang Ni Somni Pathum MLA in Lalthanpuii Dampabial Vote La Za Somriat Le Paruk Point Pariat Pahni Ayin at Lemzok Ani Dampabial by-election vote la tihi November ni Sompali sang ni Somni Pangajing da Rata Changin Chiar Ani Ang West Pulpui polling station na vote la kumsam kwa le pakomi Lalthanpuii chu Dampabial by-election na polling station na vote la upa berani Dampabial by-election hi bawruak monom tak noya kalpuya ni two official tetsuanan soya Ven Him Uluk Ngai Big Silsuri 1 Chule Chia Potluang taka vote la kani tuan soya Dampabial la inthana ni chungin polling station somdi chu webcasting mga vilrek nein polling station pakhazo pui polling station ero chu kol phetha alu lo awangin webcasting ti the ani lo thung panto chin angin Dampabial la hian voters sing ni zasari le somkwa an ani MSU Shwai 210 Education Minister Dr. Vanlalchhuangi MSU General Conference na thiala nei zo ta ka Education Department kai noi an thurel pangate an thlen MSU Shwai 2 te chuan zirna in shanga casual teacher din hun chazok pe kan ni thena turin Education Minister chuan ngena Education Minister chuan sarkarin zirtir tu te an ngai poimo thualo changin casual teacher te po MSU ngen na anga an din hun te an lo ennon le tur thualo soi ni in MSU Shwai 2 te chuan an soi Higher Secondary School le college zirtir tu nget azing thei ang pelala kan ni thena tura malak sak tur po in MSU chuan Education Minister chuan ngena kumsang khazako somkwa le pasari nulama kan ram zirna insang higher secondary le college zirtir tu ngetlak ani tolo awangin zirna po in atwar niya kan ngai antia tunhaya ZPM sarkar malak na wanga college zirtir tu ngetlak na tur advertisement omta po lom omanti thu minister chu shilin zirtir tu nget chumu male jingso kala turin an nge nani minister chuan sarkarin direct recruitment lakani theina tura ma alak tur thu in alo chang ni MSU Shwai tu te chuan an soya post rock tam tak no kha dan tura DPNAR tenen in ron chunga ma an lak tur thu soini in an soibok Mizoram sarkar noya register school zong te grade system siam tura MSU Shwai 2 ten an ngen na chu Education Minister chuan chati thualo changin NEP in a put anga grade system chatak an nei chu chati thua soinia soin school qualification assessment and accreditation framework SQAAF fataka kalpuyani theina turin thok tu chen kha ten training an nei mek thualo shilni in an soi Mizoram Engineering College lungleipo ani dan tur ang taka akal thwai theina tura malakpui turin MSU chuan minister chuan ngena theitopan chwa mek thuwa alo chan thuan soi se sachanga education sector in achan tur chu avain angai anga da le ta school education department le higher and technical education department te chan in anga semrol ni se andu thu po MSU chuan an thlena Minister chuan hemi chungchang chu cabinet a ngai to that tura an da thuina lo changbok ani Mizoram PWD in Mizoram sarkarin Nidi Creative Infrastructure Private Limited te du sagbika contract na tam tak ape anga social media lamasoi omchu thilshat swalwang ni in an soi Hemi chungchang hi PWD thu chwa siama soifein sarkar masa chung kumsang ni sompakwa changa sang ni somni le pathuma Nidi Creative Infrastructure Private Limited chuan na chengvei bel cheza somsari panga point pakwa man an lo thok to ti soin tuna sarkar noya chengvei bel che somthum le pakhat point panga pakhat man an thok le to ni in an soya heng na te hi Mizoram sarkar pek ni lovin Ministry of Road Transport and Highways in tender mga apek tevek niya soyen Mizoram sarkarin mo purna anay lo ni inan soy ani tuna sarkar noya Nidi Creative Infrastructure Private Limited so aizol ko puit sungkong resurfacing na le State Emergency Operation Center na avayin chengvei bel sa somnga le pasari point pakwa pasari manpek ani thu PWD chuan soyin heng na te hi naman motha contractor na zong
tho thei lo le machinery shan pangai ani awanga pek ni in an soibok na tho chalo report an don te reng chu zui ngal zelani thu PWD chuan an soya na tho mek la tho zo lo te chu athla te la a na tho zo to anga media tarlan ani chinia soin poyan ti thuan soya thu bel chan do lo te ero chu zui ngal zel turin anin pe reng thu le kong chale tlo jok nei tura thei to pan chwa reng thu le mi pui te thuron dong tur po a anin hon reng thuan soibok ani November ni Ralte ni kwa a blind football tournament Siliguri ani zo ta ka Mizoram Blind Sport Association hnuaia Mizoram Blind Football Team in league match changa tlom nei lovin champion no moi an choi Greater Lions Vision Cup 2025 Football Association for the Blind in Bengal FABB Le Lions Club of Siliguri Greater Tichangdun in Indian Blind Football Federation chat puina an buat sai ania State Palijar Khan Nagaland Mizoram le West Bengal tetelin league match point husang panhi West Bengal le Mizoram team in final an khela Mizoram team in an captain hat-trick siam manga West Bengal 2-3-0 ne in an champion ani Mizoram team captain Simon Corey chu top scorer ni in man of the tournament at Hanani Simon Corey hian he tournament swung hian goal paruk akhung ani kumsom liam ta Santos Trophy Mizoram mi team in champion no moi an choina khopui Siliguri ngei Mizo middle tlangwal ten no moi an choi veta final match an ne na goal po Santos Trophy Mizoram team chakna goal zat ne na inang chia bok champion team te hian nimin khan sai rang ron thlengin Mizoram Blind Sports Association MBSA shwai tu chen khat le middle football nga event 10 an lo hmuaka MBSA Senior Vice President Pu Ramthanga te chen na kanan veng aizola pathian hne na lom thu soina nein champion team te hi sanri an buat sai sakbok ani December ni thum sang ni somni panga alai autonomous district council LADC in Lalthanpuii lo tura MNF candidate tur te sovo in khan MNF president Puzoram thanga na puanga MDC bial somnia candidate tur te puangin bial nga an candidate tur te remchang danga puan le antum ani MNF party hian MDC bial somni le panga oma bial somnia an candidate tur te voina hian an puanga MDC bial panga Sangau East Sangau West Paithar Kon puile sekul biala an candidate tur te churem chang masa puan le antumani LADC in thana MDC bial somnia MNF candidate tur te ngai thang kan candidate tur ta na kan ti chonia kanor dara hian Mizo National Front dan bul bung kuana number somdi pangana ina soyagi lai autonomous district council MNF general election shamdi somdi panga December ni thum shamdi somdi panga ani MNF party nomination committee chuna toy dalan nei MNF party official candidate ta arwat te anni Sangau sauta JP Vanlalmawii Jevrala H. Lalthanpuii Hlutea MC Sanghuliana Lungper Sauta B. Ramtinthanga Vompuka C. Hanchianga Bualpui Wistra Lalthanpuii Bualpui Istra L. Daniela Longtai Bazara Lalropuya Chinza Longtai Puya VL Buaka Longtai Chan Maria C. Lalsom Juala Council Venga HC Lal Ludoma Longtai College Venga C. Frank Chianga Longtai Tria MC Lal Biagliana Longtai Eusia Lalthanpuii Colony Diltang Sauta HC Lalthanpuii Chong Tepia Anggu Lalthanpuii Tin Sakeluya Swagatam Chakma Bungtang Sauta Lian Kunga Tuitung Nara H Lalmuansanga Vathuampuii C. Rumura Haka bial somdi panga bial somdi kanan puang kota MDC bial panga Sangau East Sangau West Paithar Kon puile sekul bial an candidate tur te chu remchang masa puan le antum ani
Longtlai district ka kichua tuishinia shiat lengmek chungchanga longtlai borsa pudani lalrot sanga le Chief Medical Officer Dr. Lalmon Oma zongte hovin akai hnoi mipoimo ten voin khan malak dan tur an soi hova ro manashang shang an siam Borsap chuan tuishini aleng meka wanga nuna chan hial anom chupayati thu soin chaktaka mala ka chul thu soya shileng mek thlen tu diktak shetura chaktaka malak meka ni thu soi shileng meka darlo na tura malak chu timak ngo ani thu po borsap chuan soin achulanga malak ani tur thu soya mipuite chi ai lo tura chain ti rem ngei ani abe sei thu soi bok CMO Dr. Lalmon Omazong te in November ni li sangni somni panga achang khan tuishini asia da wanga damlo an nei chan thu soin November ni som pakhat sangni somni panga a medical teamin ka kichwa to in achul ang antinghal ti soya tu sample lak ni inzatem CNH ha ending mek ani thu soi heshi hi salat chwa Myanmar lam achanga lo lut ni an ngai thu CMO chuan an soya kumnga achanga kumsomruk le pathum inkarte endikna achangin heshi ve himi somni pasari omin chalai lama kai antam zwal ni ina soyani CMO kai shwaina hnuaya rapid response team din ani thu soibo Congress Party point LADC in Lalthanpuii an candidate tour Wan tho khanna chu voin khan nein MPCC Vice President Pusingun Lian chungan longtlaya an candidate tour te hi apuanga tunchuma hian bial somni pakhata bial soma an candidate tour an puanga naktuka bial dang an candidate tour wan le an tum ani LADC in Thana MDC bial soma Congress candidate tour te ngai thlang lungpher sauta silal mon thanga longtlai bazar venga je ro hlupuya longtlai college venga chuan oma chongte pia HC lal enkima sakeiluya sugruti mkonpuya primokandi sekula lalrongbola bungtlang sauta lalthanpuia vachuampuia RVL chuanga paithara HC lalian vutate anni Dampabial by-election ni zota ka MNF candidate MNF Senior Vice President nibok Dr. Arlalthang Lianan in Thlanlayin Silsuri Naava Marpara Chamchilin in Thlanzoa Ahokonga Saitha Lallen Chipui Konmoy West Paileng Chwazo Le West Lungdarte Tlo Ho in MNF Party Shwai Tu Tenen Aningkom Dr. Arlalthang Lianan chuan in Thlanvuak veta political party shanga campaigner zongzong te po in Hlutea accident ta chiat na le van duai na dang antok lo nia sha ta wanga pathian hne na chongchaya lom thua soya by election a vote la cha chu lom omati thu soin mi puin democracy zo omna hlutna chang an shia ni in a soi tonchum in thana awa nepal ani po in lom dan chin tok shat a chu thu soin mi teril rutina thezong in chongkam le ganom dana ikho salawang u atiya in thana chuan chakjok le chaklo jok anomanga ya kan lo chak zo talo ani po in ator dan thiamila rilru nwalmei lovin chakhun aumle mai chinti sha ila atlinga piang te ilompui thiamang u atibok Dr. Arlalthang Lianan chuan in thana ne na achan theina tura kong shanga puitu le choi omtu zongzong te ne na lom thua soibok ani Mizoram pon lam chanchin ilawai thak chun somang India Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan Delhi LNJP Hospital Redford bompua ka changadam chuak te akom India Prime Minister hian Bhutan atlo hnuwa Delhi athlen hnuwa damdo ina akal ngalani hliam tuar te nen anin koma andam thwai theina du sakna hlanani Indian Prime Minister hi damdo in how tu ten andin mun an lo shilbok tholeni November ni som pakhat khat Home Minister Amit Shah chuan dan kengko tu pol te chu Redford bulakar puak rap thlak tak thlenga mo phur tu mimal tin te zong chuak vek turin a sha tira achan ero sha chian alani lo eksa aposa sha hian thil thleng chungchang soiho tura avoini na in munuwa he thil thlenga ve pui thlak na hnuaya omte chuan thunei tu te chakna zongzong an ma chondon ti atiamani Amit Shah chuan eksa heti hian aziaka Delhi kar puak chungchanga hian senior official ten review meeting ka kai shwaya he thil thlenga mo phur tu te chu zong chuak turin ka sha tirani he thila innam noi zongzong te hian kan agency te thin urna fam kim an ma chondon ani ati Puanto angin tho chani November ni somkhan Delhi Redford Louis Bula Hyundai i20 po awangin mi pariatan thia mi somni velin hliaman tuar bok hemini ma hian Jammu and Kashmir Police te chuan multi-state operation an lo nei to a improvised explosive device IED siam na atan man tur thil kg sang thum vel an hu chhuak ani Haryana Faridabad ta
Ashana Babie thak na thunei tu te chuan kang thei thil kg zathum somruk ammonium nitrate po ani thei silai musang sang nen an manbok helir theikal tu hi Dr. Umar Nabi ania October ni somni pakua khan Hyundai i20 hi alei to a Haryana registration akeng tel ani investigation a chuan kar hian Dr. Nabi kut athlen ma hian voi tam tak kut thak ani to ti mu chwa ani anei tu masa mut Salman chu police ten an man to ani Salman hian okla a mi pariat hena kar hi ashal nia soyani a chumi nuwa ambala a leitu hena a transfer le ta ani atopa chuan he kar hi Jammu and Kashmir Pulwama a cheng Dr. Umar hena an shalta ani thunei tu te chuan he thil thleng kai hnoya hian Pulwama atangin mimal pathum tal chu thuzo fia turin an man to ani India khopui Delhi Red Fort bompuak rap thak tak chui ani meklai hian police te chuan car sen anzong ti an puanga bompo ana a innam hnoi Hyundai i20 ti lo car sen anzong mek Delhi Police te chuan Delhi le NCR Police Station Police Post le Ramri Checkpoint zongzonga Ford Eco Sport Car rong sen omti sha til an ni to ti an soi Police te chuan police team panga in lir the hi an dab mek ti an soi Delhi ba ka hian Uttar Pradesh le Haryana a counterpart te po car hi enreng turin sha tir an ni bok car number ESPDL 10CKO 458 nei anzong mekani October ni somni pakwal achanga CCTV footage achanga landanin tho chani November ni somtlai khan Delhi Red Fort Bulapuak Hyundai i20 dum hi Khamizing Khan Faridabad Haryana mu masak ber ani helir the hi mini vekhian le an leinia soi ania surveillance footage ha chuan he huna chuang mi pathum nen anom ti alang tlaidar le minute somni velalak footage ha hian Faridabad Pollution Control Center bula kar hi ading ni in alang mimal pathum zinga pani chu hun shanga kar chunga an luta chuta chuan hmalam si ta mi pahni le hnunglama mi pakhat omin atlan chuak ta ani heti lai hian Badarpur Toll Plaza achanga footage a chuan car hi Dr. Umar Mohammed a khalni in car khal tu ania apua ka mi pariatan thi a mi somni chuangin hliam an tuar bok Russia Foreign Ministry chuan Turkey a Ukraine nena remna thuthlung siam tura in biak na nei le tura anin pe thua soi Hetu chwahi Russia State News Agency ta skal tlangin ti chwani a ram pahni te indo na hian kumli atling don ta ani he soi ho na atana ram pahni palai te anin hunun ber chu kumin July thla kha ani in biak na hi minute somli chawa o a result engma omlovin atop tas chuan CIS ram te ta na Ministry Department pahni na Director Alexei Polistruk thu soi chu atar langa Turkey official te chuan Moscow le Kiev te chu in biak na chan le turin an ngen non photo ani ate Alexei Polistruk chuan hemiatan hian Russia team hi anin peito ani boli Ukraine court ta a omani ate July thla in biak na nei chung hian Ukraine chuan August thla an President Volodymyr Zelensky le Lalthanpuii Vladimir Putin te inkara Turkey a summit nei arot ani Moscow chuan Putin hian Russia rama chau Zelensky a mudon ti asoi Kiev chuan he thil phut hi a hnol sak ani Myanmar ma tong township a Myanmar sipai le PDF poll ten satakin an indo meka khopui chunga mi sanga chuang chu Thailand le Burma ram ria Lalthanpuii tu an mamo hle ni soi ani Motong Township a November ni somsang ni somni panga changkhan Myanmar sipai le PDF poll te hi anin be chana nimin level in thlengin an le in be chunzom zel ni thudon ani Motong khopui le chevela mi pui sang tam tak te chu Thailand ramri lama an Laltlana mi sanga chuang mang ang le thlabar takin anom mek ni soi ani Myanmar sipai ho tu de chuan an ram in Lalthanpuii chu Lalthanpuii ngei an tuma wangin munshang shanga be pui an thlak na sa hle a Motong Township a po Ralthuam lian manga bein KNU ka Ishwa Revolutionary Force te po in top so in an lo be let vereng bok civil mi Laltlan te chu Thailand le Myanmar ramri Thailand thunei tu te ven himna dan si kun kodbula omin ele in tur ba ka sile fen tur an mamo hle a chanpui thei tu an mamo thuan soi ani khati zong khan Chanchinthar kan puan thei te chu ani e